நாங்கள் மனிதர்கள் இந்த பாவ உலகத்திலே வாழுகிறோம். අපි මිනිස්යෝ මේ පෞකාර ලෝකේ ජීවත් ஆனால் වෙනවා. தேவனோ மகா பரிசுத்தர். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අති සුද්ධ දෙවි அவர் කෙනෙක්. மகா சேனைகளின் மத்தியிலே உலாவி ராஜாதி ராஜனாய் ராஜ சிங்காசனத்தில் வாசம் செய்பவர். උන්වහන්සේ මහා සේනාවක් මැදදී වැඩවිසිමින් උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජුන් ලෙස ඊටම දුස් සිංහාසනේ වැඩ සිටින දෙවි කෙනෙක්. அந்த தேவனுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. ඒ දෙවියන් වහන්සේට නමක් තිබෙනවා. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தேவன். ප්‍රශංසා මැදේ වැඩ සිටින දෙවි කෙනෙක්. The God who sits in the most high throne amidst praises and worship. උන්වහන්සේ නමස්කාර තුතිය මැදේදී උස් තැන්වල වැඩ සිටින දෙවි කෙනෙක්. ஆகவே அவரை பரத்திலே துதிக்கிறது போல ඒ නිසා උන්වහන්සේව ස්වර්ගයේ නමස්කාර කරනවා වගේ பூமியிலேயும் துதிக்கும் பொழுது මේ පොළවේදී නමස්කාර කරද්දී அந்த ஜனங்களை அவர் ஆசீர்வதிக்க வருகிறார். එම සෙනගව උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න அந்த එනවා. பிரதேசத்தை ஆசீர்வதிக்க வருகிறார். එම ප්‍රදේශය ආශිර්වාද කරන්න එනවා. அந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க வருகிறார். එම දේශය ආශිර්වාද කරන්න එනවා.